Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma ukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke wenze nje ulungile-ke laphana. Ungixhase-ke ungaphumi uncindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke eshisa ngizolungiza nazo ukufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke. So angenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba-ke ekulethele lona-ke namhlanje la kulethele-ke ividiyo-ke yensizwa-ke incoma isiqiniseko mvelasi-ke laphana-ke ngakwenzile ngenkathi-ke ihlaselwa abantu bemdubula bembulala-ke laphana emncoma ukuthi-ke ulwile-ke laphana akavaze avume nje kalula kanjalo-ke. Kodwa-ke angifuni mina ukuthi kuningi ukuthi kuzwa ngami phela nje dlala ividiyo yakhe lo mlisa kwezwile wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina nje ngicela lapha amazwile-ke le video le ngena ama-comment section-ke for usho lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo daba lolu bese wenze kulungile nje ungixhase ungaphuma uncindezelanga-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke le kuzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezinje engizolungisa nazo ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke. Nawe-ke le video-ke le awuyithokozele. Bathi hawu atemeleke. Uyabona mina ngiyaqala ukuvuma umuntu engasekho, ngivuma ukuthi kuyiyona lento abayitshela ukuthi uyiyona. Nisixolele nje emndeni, ube ngowenu engowethu. Miyekeni manje simsika amahawu manje. Yabo ngoba uselele, yabo. Uyabona ngiyaqala mina ukuvuma umuntu engasekho, ngimvuma umuntu uyinsizwa ngoba mhlawumbe kube bekuyimina noma bekuwena ohlekayo. Mhlawumbe besizokhala uma siqhuma into yakhona sithi we ma, uyabona. Kodwa le nto ayikazikhali le nto le, yabo. Ivele yagxuma sukuma yadonsa esana, yabo. Kwasho ukuthi sekulate-ke osesikhiphe ekuqala sonke siyazi ukuthi hayi usuke sesikhiphe ekuqala, yabo. Kodwa nje kwakhona lokho ukuthi akasukumanga wabaleka, yabo. Uyimelile into yakhe. Hayi suka mina ngenze mina ngabona ukuthi le nto abayithethe uyiyona kube yiyona, yabo. Angaze ngimuze mina ethi we ma kuleya video, yabo. Sengiyibuke kaningi ngasho ngathi mhlawumbe kube bekuyimina bengizothi we ma ngisizeni, uyabona. Angaze ngimuze mina eshela into le, yabo. Phela sukuma le yankabi yadonsa esaya, yabo. Ike yathula into yakhona amadoda yabheka phezulu, yabo. Yabheka phezulu yathula sibuyisa ikhanda sekuzokwenzeka isigameko. Angazi noma ibincinzwe intelezi noma bekwenzakalani. Hayi suka mani suka. Mina ngivumile mina ngasho ngathi yabona-ke manje ngiyavuma-ke yize selele kodwa ngiyavuma ukuthi uyiyona lento abayithethe uyiyona.